no dunduangis yo. Om ogumui tulundet sangintang-intang nga konganduduan na gyabo. Undarong aku hom, ay nakuro kangkum mahsil-hasil pa siyad nahaba ako ka. Intay ko nga, totud nga, tok sa luar jeans si day sa luar siya nga naluangan nga totud di siya, isa luar, siku, um, irini nakita ko pila. Ay, moy nagi kalinikin do kangko siya. Ay satusin ku kas. Ay satusin ku ka. Ay sa no pa nga itusin na taruban. Ay satusin ku kas siya. Ay, moy na po. Ay bumanguron do kangko. Jadi, saraw na po di nga, moy na pagya rumah sakit nga saringgit ni giyahi pendaftaran di bagi. Saringgit na bayaran. Jadi iri di tasar no na di sariringgit ka. Poin di sana inumutuno kangko poin di sana pasakayo. Pasakayo kula. Paugulay na kagud mini rumah sakit. Pagya osadu lebih kurang 2 km na gimantad rumah sakit. No kura tu naratu ko kangkum minangilago ku dalet haraluang iti hiri di hom. Ay may kuna dadi ilago nga kotom pisal lagi di birik ku hom lapos sopo kasyo. O siyaw ko matugya. Amo ibadad. Giar 3 ako no kasyo. Narikot na matumalangin detian do kangko. Saya da nakarikot tahiri rumah sakit. Ngo po tanudo dahiri kecemasan. May na didit dariso di udasay. May susiay no suhat. Tok taruk-taruk imatigya. Saya dat ay nasiapot minanusiit luka-luka ngay. Pangeri ka ako didirim. Ay satusin ko kasya diteno. Ngoyo kuno mati ukabayan. Ipayan harahit kaubasan no pa nga i-business set ipakuan da itangkos di wo. Iya diha kantung siya ukabayan haray tusin nga talo pa ringgit. Ay pengkura di kamun siya ay satusin dat haray 3 ringgit kaginawa ko. Kakuaan kuno pa di minangu kabi pa yanan siya tusin nga nay kupasuangay daw pa dami sa ringgit. Tamodan kuno pa dadid pasuang pa dami sa ringgit nga ina panday pada ringgit nga man pandad belanja makan di siyo. Ina pa isa ringgit nga pambayar di rumah sakit. Kasuang ko pada dami sa ringgit nga ay pasanongkot asaraw ko. Ngoyo ko nakago ano yung pa dami sa ringgit. Dadamot did ay nasiap pa did malihungit ina nga suhati siyo. Nga haradi pa yung kabid dit itabiret iyo no loho di ginayo. Okay, to ko di siya nga mihad pa di siya di. Anak wago no matiri. Mihad pa di siya takita ko. Kay hadan pa siya di nga ako ni ko orwalan ni siya nga kana siya dihiri pod tindalanon lagi dahil may rumah sakit katagadan no kuno gyud tapa kuti kana siya. Katagadan no kuno gyud boliaw kuti kano. Ay bumanguron na kurayan panangkod ako ni mati ko osanong kasarita indalanan to kuti kangko siya. Jadi saya dat wah nasiap pa di ka di doriso. Nolopot ngai na di no nga suhat. Piro di kangko di doriso minuhot. Pensodia no pada miso ringgit. Harat ICC ka kasyo minuhot. Uhat ako harat dokumen no. Ay sok mati dokumen kuti kasyo nga kailay ko nagid ako ni ko mamasok dahitid Sabah. Tulun dodong kasuwayan. Pero di ka ay sa dokumen ko 4 na pada ringgit. Tok kompuguso na parang usot.
hopodna di misaringgit tusinku. Wah sapai ku iko ruhang, haraduana hopod ringgit nu kangku sia, harohi ka sia, nakurang kon ti pamakai mamasok ki sia ti apatdi na hopod. Inda oh, andasanku dadi mamasok ka sia kadaw yaw. Padadi ilano mantulungan ay nailandet akon ko mamasok gitu, apat jadi na hopod ringgit ta bayaran. Ongay ako diri kareta, onwo kuit duna hopod di karuhang, kakuaan ko no paminakiano dua hopod nga, ino pagyahi kancil di tenu, nu pandit tamu po nga minana ka dua na hopod. Jadi dua na hopod di dong kancil, dua na hopod dong karuhang na, apat di na hopod. Ngo pabayaro idit ihirid kalinik. Kabayaray, ihad na kaguhit logihan kan. Ihad na kaguhit, tanak wagod. Aya, termakan budi aku na di dia kasih ay mangurah hiri ka. Tahu-tahu ginawad aya, apat na pada ringgit at nakatarabang kag ginawa gi. Nga sayra dat iswang nga tinalanon, mamusoro ko dit ay itinepot ay minanulong ako dit kancil di tenu nonoan ako dua na pada ringgit. Panulong kagulat hodid ilot naratum mutu, ino padihit pinatahak kitulun nga no Columbus sahiri. Columbus sa kagud hirid hirid i-eksida no motosikal wo. Kamano po nga ino pa'y barakat ti nga nakombaya na diti daw Columbus nahombian lagi mangko di daw tusin gi. Nga adu ya dit iya di nakantat so pirak-kirak pa diha di karuhangot. Andasan di tulun na mamasok ka. So pirak-kirak pa diha dit. Manulong kahom manulong kam iyaw nga angayani kadigi nga iya di na rin bo. Itinapapangunguhop dati kumatulon da swayam. Irini komondot agayo hibaga pangorbanan to kadiri. Kadang-kadang got mantada manguhop ko nagitulon da sway o kon no ko tanaga no o kon no ko timpu no. Dia mangkud kahaharan nga angayan lagi sumono. Tusin no nga apakay. Nga kako di karuhanggat papasan ng ginawa kada po dia kada kada kasusa kako tu ino pa itulon di nga goduduh dia ladi nga ay tulun da muslim bo kada kasusa tahun depan haron na menjemput datetid hari raya kang haron haron na menjemput hari raya tahun depan kako siya tu kaubasan na pagadi nga ari katanday hari raya nga miaga lagi dati bo haran na pa'y tulon da kombal manguhop datid it napurimanan kape dati nga ihon na po ako na kombal kaliho ako alihuan. Eh, jadi piandad da dit ti hari raya tahun depan haron na ay menjemput ta hari raya. Nga ino pahit penting kahilalithon Pinay nga ino pahit ralanda piambolutan nga nakaintalang kahiri. Kaintalang mo ti ralan piambolutan kamano pa nga moy ako na pa kinabatangan nam ako na tumangob haran na tambalot ko. Moy ako pa dila man kuno pa siya teleponan hinggo ko kang kuno pa tok pinapaylo na nga siya walay kuno po nga hiti-hiti ka. May kuno po rumikot na po ka. Kamano po ay sa may kinabatangan nga ako na tumangob haran na tambalot. Eh. Jadi ila na pot kamayandat papawonsad piambalutan nga haran na poralan. Antakan na pa din nakarikat ako diti
intahanku hom ieu dit mantad ko misuayet boros pona nudan ieu di ai sora landet meui rikot tet ai mambalut nga hareup seira nu pod mandati pasaraha kumaha kinorohingan hareup poralanda kinorohingan det ai popoburu dati det rumikot teh isuang ke piambolutan. Kadang-kadang iya ti begia mah dait di boh. Iya ti min sumbung-sumbung, min sumbung jual mahal teh kasumanu dahiri ge. Oke, jadi mandadanda ada di tid hari raya tahun depan. Saira nu popotopikon da titit pelajaran tati komandat piambolutan isuang ke keluarga. Doho nu pokorohian nga ai asanangan aku inu pai iso keluarga di nga o kita mogiang balut. Ih, ieu dihit aramai ko kitanan boh. Om kaubasan nu podit kaum bolutan datid mantadet ila soborong nga osuayan ni lod ko kita hitit ieu hati det ait inu pait kaisisan datid isuang keluarga nga miagal dit okon ka keluarga, koman kuno pod okon ka keluarga nga ay diolo nu pagyak kaubasan iti dem malayu do kaubasan ge. Iya nu po sebagai molohing kusai nga miagal pod di raja pod kakikiro demani di karuhangnu, ilayanan di karuhangnu. Om iya ti sebagai tanganak mumanggi molohing nga ay okon no miagali dit amilo kamoyan dati di mamamain kakikiro boh. Serius na po nga nga dati na po karohyanam inapait iswa nga isa keluarga nga magyambalud. Iya di na day taramay di ba? Iya imolohing nu milo kay misorita. Kapi boros kawi, kapi sosorita kawi. Iya itanak nu kapi kambay kay tilo ko paingkuro. Paingkuro. Elda Edson. Kakambay ka di tanak nu teh ke itanak nu nga katama may kambay diet tiled miagali tambalut. Ano po katama itanak na may pangambay di molohing daw teh ko iya kanu kumambay di tanak nu nga iya dit ina pa hit piambolutan dahiri di nga iya dita osomok. Aramay nu patiga di nga iti di miambalut to po. Iya dina day taramay isuang dat keluarga. Mikambay kasari ki Elda Indro. Komburingot titindi mikambay no po. Mangingimburu ka nga moy no pakibaboh komburingot tindi tiyo di langit. Aga-aga lah bahkan di den kaubasanan dat tanghanak wago. Jadi isuang gat keluarga dati nga ina padahi karohian dati ina pahit hubungan kekeluargaan nga miagal di magyambalu. Bahkan det Yesus sendiri nga nukasih isuang Yohanes 5 ayat 5. Kuno di momoloho do kayud susuhuon hamba tu oritan na polo hamba nga bulid milo dati boroson dat mintang patilo nga akatama nga saira na pot tambalut to kumiagal gadi miyambal mo giangis-angis mo gigaso-gaso. Lohowonku ya ko tambalutku kasih. Nakuro tu nununa pay orongoku mantadet tapaku irine pasunudan ku kumada kayo ka. Ay sa na ililisakon sakira miagal ko guru silat nununa pay nailanud sebagai guru silat paturunan nudit
anak murid, aiso na hililisokon ka. Ompeng kana gidadid isuang det keluarga mantad ko Yesus sendiri nga magangat det iati na pom tambalut daw. Isuang na keluarga nga ilo na dahit mandati umbalay det popoin talang. Maid ino poy kaisisan dati nga haro kataadan kapag tama-tama magirak-irak, magiangis-angis. Miagal po dit o kaniko magi anak-anak ko kitanan. Iti di magiang balut na tomod. O kanimati ko o insana gampot ti tomodon no miagalid di. Tu ongorongit to kay gati sumono bo. Iya molohing orongit kay mumanggi tanak. Iya otina orong manggi tanganak. Sorohon nad inapoy tanganak dati di. Sayra kongoy keluarga ditambal diolo osonong ongosuaw. Osuaw iolom-iolo tayaan no matiolo di. Isuang paginawhom iolo dadi do keluarga kadiolo. Jadi umbalana dati det ay nurdi menimban dagyad maid ino pay keluarga dati di nga oh kito om opurimanan di tanganak det iolo nga orohian. Orohian da isuanggot ay keluarga sendiri. Om ino pondahi kapurimanan di lo di nga siuli no iwalay no poto sorow. Adando kosorow det ay maid keluarga da suay. Aduyaan ako det iso no pamantad det kokogos. Kokogos si di tanganak nga itinut kapuriman ilod ino poy keluarga dati nga harohot kataadan miagalit isuangget pagiang balutan. Okay? Ato koy alaid man ko di bay no gi. Samo ko di anam si tanga. Jadi iya di pahitian to kanati panambarasan dati maina dati umbalaid popopurimon omomurimon to kasandiri isuang dat ait keluarga moid ino poit hubungan da keluarga di nga asilid isoot. O kondo ko hubungan keluarga nga asilin na gid isoot ay hubungan isuang dat pagiang balutan. Aku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Engkau kurniakanku sebuah keluarga, istri dan anak-anak, pemberian-Mu untuk ku bimbing menuju ke surga. Bahkan misi sa takod isong sambayan. Kinarahingan isong kerajaan sorga kon si kaudat kaswaban diti insan pod nakalimpupusi haitit kaisisan kanambarasan na kaswabon hinggoh dan nembulayan dahay karait da piambalutan lobi pon da piambalutan da isuang dat keluarga dahay tisam-tisam. Hara timpu-timpu dat mantad ko kakawasan da ginawa dahay nga irine momonsed inapait pikaruhangan ang pagyanakanakan nga amu asano nga kapurimanan mantadnod kaboboyuhan dahay hinggoh dat ay papurimanan di tanganak dat ay sa piambalutan da isuang dat keluarga. Nakaswabon diti insan pod non suban yahay dat mumbal